ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯦꯜ ꯊꯨꯝꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯐꯠꯇꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯥꯛꯂꯝꯕ ꯁꯦꯟꯐꯝ ꯀꯌꯥ ꯀꯛꯊꯔꯛꯄꯅ ꯕꯖꯦꯠ ꯁꯦꯝꯕꯗ ꯑꯋꯥꯕ ꯀꯌꯥ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯋꯥꯏ ꯖꯣꯏꯀꯨꯃꯥꯔꯅ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯒꯣꯕꯤꯟ ꯃꯦꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯔꯥꯜ ꯂꯩꯕ ꯖꯦꯅꯤꯝꯁꯀꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯆꯩꯔꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜ ꯂꯝꯕꯤ ꯊꯤꯡꯗꯨꯅ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ISTVꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯄꯥꯎꯃꯤꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯁꯨꯕ ꯂꯣꯏꯅ ꯄꯥꯎ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅ ꯄꯤꯖꯔꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯦꯜ ꯊꯨꯝꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯐꯠꯇꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯥꯛꯂꯝꯕ ꯁꯦꯟꯐꯝ ꯀꯌꯥ ꯀꯛꯊꯔꯛꯄꯅ ꯕꯖꯦꯠ ꯁꯦꯝꯕꯗ ꯑꯋꯥꯕ ꯀꯌꯥ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯋꯥꯏ ꯖꯣꯏꯀꯨꯃꯥꯔꯅ ꯉꯁꯤ ꯔꯤꯝꯁ ꯔꯣꯗꯇ ꯅꯣꯔꯊ ꯏꯁ ꯁ꯭ꯃꯣꯜ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁ ꯀꯧꯕ ꯕꯦꯡꯛ ꯑꯃ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯥꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯕꯖꯦꯠ ꯑꯅꯤꯗ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤ ꯍꯦꯟꯒꯠꯍꯟꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤꯗ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯊꯝꯈꯤ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯑꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯁꯦꯜ ꯊꯨꯝꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯐꯠꯇꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯟ ꯈꯔ ꯑꯁꯤꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯒꯗꯕ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯂꯩꯔꯕꯁꯨ ꯊꯕꯛꯇ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯤꯡ ꯐꯪꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯑꯋꯥꯕ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯩ 7 ꯄꯦ ꯌꯥꯎꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯤꯅ ꯄꯥꯏꯈꯠꯅꯤꯡꯕ ꯊꯕꯛ ꯀꯌꯥ ꯂꯩꯔꯕꯁꯨ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣलिꯌꯝꯒꯤ ꯄꯣꯠꯊꯣꯛꯁꯤꯡꯗ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯚꯦꯂꯨ ꯑꯦꯗꯦꯗ ꯇꯦꯛꯁ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯄꯤꯛꯅ ꯂꯧꯕ ꯑꯣꯏꯔꯕꯁꯨ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯇꯩꯒ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯆꯥꯎꯅ ꯆꯩꯊꯦꯡ ꯄꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯁꯤꯡꯅ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤ ꯁꯦꯝꯒꯠꯅꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯀꯁꯇꯃꯔꯁꯤꯡꯗ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤलिꯡ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯐꯕ ꯃꯥꯌꯣꯟ ꯑꯃꯗ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯕꯗ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ Among the public reaction for the time being we have stalled it. Petrol VAT center at least rupees 500 at the end of we were constrained to lower our VAT. Among all the states, VAT percentage we were one of the lowest ones. Income collection is also an important feature. Without actually taking into consideration the realistic thing, we have to reduce. Tormaduda economist Professor N. Mahendra, North East Small Finance Bank business head Pritesh Nath Amadi, Zonal's head Sandal Pathak Susuraki, Professor N. Mahendrana, Lamdamama Soccer Pahibasi, finance sector Gitabak Torum Singh Mafung Pana, Pangtok Nabalambi Semanatana, Atopalambi Lake. Investment amasung expenditure ani sipuna seminabasangi masigidama mapung phaba planning tobatangai fade loan pangpi da pirabasu financial discipline amalai trobidi kanaba watkani state budget semda planning watpagi mami leirabadi state ki economy da akaiba pirakani haiki. Investment is a part of expenditure. Expenditure is a part of investment and saving is of course but investment and expenditure is absolutely very important. Unless you have very sound investment plan, unless you have very sound expenditure plan, economy will never develop. Jennings Hospital da layang naba pukalakiba sector may lekai dige yakom Gobin Maite Jennings Hospital da laikidabgi matang na misi sida senaba doctor sab aini serak pigidabani haina Imphal Ukrulambi thingmagi thabak satakre misi sigi matang na sem khiba JSina Imphal Ukrulambi gi pundongba mapada lambi thingmagi thabak hena kansin ki JSC gi ko convener na Gobin misi gi matang na senaba doctor sab aini gi oiba serak pidrifaba lambi thingmagi khongjang handok loi haiki ngasi changjeliba akhoi khongjang se akhoi gi maral leiba akhoi gi jamna chinglen ngai oi bongmongda akhoi gi sidingai oi bongmongda akhoi gi kan leiba adugunloba asigumloba gobinar binaw asibo kan khangoudan injection lama pasa pothana gi damakta ka pada legi daba doctor se maral leiba doctor se matik chaba cherak pidi phawa akhoi ngasi impal kul labi thingdan changjeliba khongjang se akhoi makha tana adumak yanaba porakti bawo changjin gani masdeida akhoi gi Maigai Somda Libiriba, Peggy Mipum Preza section Kudimana, Quenas, Sangsiliba, Banasibu, Sogatpiu, Lona Peggy, Banasiki Banunda, Quay, Debakaramana, Lang Natana, Quay, Atopama, the Pontok Saro, Yana Yasinaba Lejadri, Ado, Quay Hoji Pobu, and Aquina, CM, Honorable CM, Narga Memorandum, Vision Bagi, Pandam, the Quay, Education, Sanction Zabani, Aduga, a quick Kongjang Abu, Mara Labor Doctor said, Matik Sabat Serak Pidi, Papa, Kongjam, Hadolo ever said, Joint Action Committee of and can understand that why Gobin Mite sector may like Maiki comes. Miam Lambi Tingli from Madu the Kendrick MLA KSS Bire Lactuna, JSC Lusimu Singer Wari Sanke, MLA Birena, Miam Yapamadu Substantive Minister the Kanganaba Honagani, Miam Yapamadu JSC Maiki Kangan View Hana from Loke. London Minusu, JSC Mochi, Highway of Heavenly. And to the Sarkazu, Yamna Tinabakamu, Mam Lagana.
ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯀꯩꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯑꯩꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯎꯗꯣꯔꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯕꯗꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯛꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯟ ꯇꯧꯕ ꯇꯥꯕꯅꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯛ ꯇꯧꯕ ꯇꯥꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯁꯕꯈꯣꯡꯗ ꯑꯩ ꯌꯨꯝꯗ ꯑꯩ ꯉꯥꯏꯔ ꯂꯩꯖꯔꯒꯦ ꯅꯣꯏ ꯖꯦꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯄꯤꯔꯣ ꯑꯗ ꯋꯥꯔꯤ ꯋꯥꯇꯥꯏ ꯁꯥꯟꯅꯔꯒ ꯁꯔꯀꯥꯔꯗ ꯍꯥꯏꯒꯗꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇꯣ ꯑꯩ ꯂꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯕꯗꯣ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯨꯡꯅꯅꯕ अमरोमदा गोविंद मिसी की मिठांगदा डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में तौरगने है जेनिम्स के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर एल रणबीरना ISTV न्यूज के उनबदा फोंदोरले मान मखा तारदुना थोकिबा थौदोक यामना नुंगाइतबा थौदोकने इमुंग मनुंगी अवाबदा थमोइ सेंगना सरु यारी ngara numidang thengbada imung manunga wari sanaduna warisin purakna bahonabada imung manungi maikaidigi talakhiba demand khudakta thabakta onthokpa ngamdabana inquiry si pangthokna bahonabani imung manungi maikaidigi sel gi compensation amadi leikhidrabugi imungda lengake thabama hapa haiba demand mahaki maikaidigi positive oiba pakhum biba ngamdabana makhatana higher authority ga khanakige haiba wafam thongki thokiba thaudodu mayak sengna khangdoknanaba mioi mangana saba departmental inquiry committee ma pangthoknaba ngasi order thokre committee asina thu matamda inquiry loisilaga report bikhalaknaba su khangankre yamna luribadi inquiry asi pangthokpada asibigi haksang postmortem toba mathau tabana inquiry sida khurau thangadra khali lekhidabagi imung manungi maikaidigi khudakta postmortem townabagi ayabasu leitri pangthokadoriba inquiry sida imung manungna third party yohaninglabasu akhaiba leite postmortem tobada magistrate ki ayabagi matungina imung manungna tohaningba kaya pangthokpa yai haiki कोई पोस्टमार्टम से कोई डॉक्टर मनुंगी डॉक्टर कोई जेनिम्स को बिना लोड पर खोपा थुपा अदगी नत्रगा अतोपा ओंथोप खोतोप इथोपा इसेनबा है अमतदी नोइना करिंबा नोइना पामदी नोइगी नोइना उकिलमा पोरो नोइगी नसागी उकिलम पोरो उकिलिम ममांगदा नत्रगा डॉक्टर म पोरो सुयाई नोइना आयाबा कोर्ट के आयाबा यावगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की डीसी की आयाबा म यावरगा मोइना मोइगी लीगल एडवाइजर उकिलमा पोरगा मोइना स्पोर्ट मोक्ता माना पोस्टमार्टम तौबदो वीडियो लौगेना हाई वीडियो लौबसु यानी मोइगी कोर्ट की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मागी अखोगी अयाबा यावरगा डीसी के अयाबा यावरगा अखोगी अपाम्बा मोइना अपाम्बा आदि अखोगी लीगल की मी मा यावलगा अखोइना मागी वीडियोग्राफी तौबा खोपा मोइ अदुबो तौगेना हाई अदो अयाबा अमले मतुंगिना अदुम खनसी हाइना हाइबदो मोइ आइना अखोगी पुलिस पर्सनल यावरिबा एडिशनल एसपी इम्फाल इसकी मासु यावना अखोइ मयाम फमिनबनी मोइ अखोइदा इंस्ट्रक्शन पीजग्रे मान मखाताना ममांगदा हॉस्पिटल असिदा अनाबा कया डॉक्टरना थौसादबदगी लेखिदबा यावख्रे हॉस्पिटल असिना तौबा इंक्वायरी थाजबा ngamloi haiba लेखिदबा इमुंगी मियोइ सिंगी मोड कया फोंदोरले पांगथोकिबा इंक्वायरी कया कोर्ट मखाताना चलबा मटुंग वारुसिन पुरकपा कया यावख्रे मियामबो इंक्वायरी तौदना मरा लेरे हाइबियादे करिगुमो इंक्वायरी असिदा डॉक्टर गी अमदी हॉस्पिटल गी माइकेदिगी सेक्शन दबा लेरमलबदी मदुगी सबसाबा आइन गोइबा थबक लोखटकनी सुप्रीम कोर्ट की याथंगी मटुंग इन्ना पेशेंट अमा लेखिदबा मतमदा पेशेंट अदुबो लैंगलिबा डॉक्टर अदुगी मथकता क्रिमिनल चार्ज तौबि यारोय हाइबा वाफमसु लेरी इमु मनुंगना पांगथोकदोरिबा इंक्वायरी सिदा मतेंग पांगबियु हाइखे दुदी अखोइना अफबदा मागी हिंगनबा मागी टीचिंग डॉक्टर दी मागी अफबा खंदना येंग मंगातनी हिदाक पीबा ngaतनी सिदा खुदोंग थीबा थोकपसी माई क्रिमिनल नेग्लिजेंस आइना ममोदा अखोइगी केनो तोबा यारोय हाइना सुप्रीम कोर्ट की वाइनम से लेरी हॉस्पिटल से गवर्नमेंट हॉस्पिटल नी अमता ngareबो मेडिकल कॉलेज नी मसिबो मपुंग फाना चलाइननबा अखोइ मपुंग फाना अखोइ होनजरी थवा यावजांग यावना सिदा अखोगी पोचे थुगाइदना खोतना तौबीबसे यारिङै तौबीदनबा आई मयामदा अपील तौजनिङि लाक्लिबा नवंबर टांग कुनमाथोइदि कुंथ्रा फावा नुमितारनि सुपना पांथोकदुरिबा मणिपुर संगाई फेस्टिवल गे पांथोफोंगे सरू अमो ओइगदोरिबा कैबुलमजाउगे यूथ आइडल क्लब की ग्राउंड की मफमसिंग ngasi thanga kendri gi ML su oriba PD ge chairman T Robindrona lusingduna amoda kaising sengdokre Environment, Social Reformations and Sangai Protection Forum Forest Department amadi Kaibulamjaw Police Station ki personal singa punna khusamdana pangthokpa lamtu sengdokpa duda MLT Robindrona Festival asi punna pangthok minaduna mapung phansi festival asi Kaibulamjaw da ahanba numita hawdokloba yai haike Festival asi khoi punna pukchai khojen tinna chaminaraga akhoi na government ne tawiba saisa khoi punna mateng panga ganda अखोई संगाई फेस्टिवल सिबु अखोई काइबुल से पांथोक पसिदा अखोई सक्सेसफुल अमा ONG सक्सेस अमा ONG हाइबचिमा यांगना आई थांगा केंद्र प्रासिन नै एपेल तौजरी अदो प्राइम मिनिस्टर लाक्ट्रबा प्रेसिडेंट लाक्पगी सि लाइतबा तारबदी
अतोप एनी यूनियन में सेगुम लागता अखोई के सहिदा अखोई ओपनिंग सेरेमनी पांथोकनी लालिब संगाई फेस्टिवल का मरी लेना सेक्शन थोरंग लोकट पोइना बिष्णुपुर की एडिशनल एसपी ऑपरेशन मनिहार के लिसिंग मखादा ngasi केबल मंडोप लेरक्तगी केबल खोराकपम लेरक फावबा पाक सना कोमिंग ऑपरेशन से थखरे नुपी सामरोम यौना म्योई सनी अंखै हेना अममम तोइना वेरिफिकेशन से थकी बेलआउट लेबे म्योई तरुक मखा ताबा वेरिफिकेशन गिदमकता केबल लमजो पुलिस स्टेशन सिनखरे हौजे पावगी मरतना तेम ब्रेम तंग लमनि से JJ School Montessori. Give your child the best of education that they deserve. Admissions open for session April 2019-20. JJ School Montessori. Please visit www.jjschool.co.in or visit the school today. Welcome to Food Wi-Fi, the fastest food delivery app in Imphal. There's no minimum order. That brings the tastiest food in your neighborhood right to your doorstep. So you can order for one or for many. A well-trained delivery team will satisfy your hunger in no time. Download the Food Wi-Fi app now. Simbirakshi Lengsimbiraksi Adongidamaka Lejere VR Dental Care Uripo Achomle Kai Nia Stone Infantea Yagi Marilenaba Anaba Kudimak Laying Baki Kudung Jaba Pambiragani Adongi Kudung Janan Bagidamak Bijere 40% discount Ana Laying Gidamakta Akupamarong Gidamaka Please Kante 8257011217 Jahi Tarani Parma Pungphana Iramdam Asigi Yumthong Kuding Leptana Seba Tawzarakli Sangai Teng Yansinaba Polam Yaudana Puthok Jabani Sangai Teng Aranba Popoganda Tawzade Sangai Teng Puthok Jariba Teng na Sakhini Sizinabiyu Sangai Teng Loinana Ahanba Oina Iramdam Asida Kudol Tamjari Sangai Privacy Profiles Breaking Mutuna Taramok Seri Makana Boxing Khussahibi Lamda Directorate of Commerce and Industries Government of Manipurna State Award Piduna Kaikumna Utkrabi Haksang Pibam Bima Nadrabi Soibam Birlana Masana Semza Sazaba Polong Kya Putoktuna Exhibition Pangtukli Asuma Makal Exhibition Si Mahaki Queen Mangzer Pamanglal Nihaina Birlana Fundrotli Kuthaibi asigi mingda Relief Center for the Welfare of Differently Able Persons Manipurna Sinduna Hayeng Phawbasa Thagadoba Numit Ninigi Oiba Special Crafts Exhibition The Hidden Treasure by State Awardee Miss Soibam Birla Devi A Differently Able Woman Haiba Amangasi Nupi Lal Complex Ta Hogdokre Wheelchair gi matenga konana hinglebi Khutsa Haibi Birlana Lamdam masi khakta danatana malem gi mafam pumbada lairiba haksang gi phibam manadraba singna mayam ga manadre haiduna wakhal sonthaduna laibagi mahutta aikhoi su miyam gi amadi khunai asigi kananaba karigumba kharadi tominaram si haina fongdorakle imasina zuyam pamame ko ada khandi khale do handa ki ke haini haibang khangdan harau waidare mayam jinai gi maro pa mayam sina su support to rakhi waidare khango da bangthok ki ai harau ban gi dan kap su harau yam chi nungai panbayai Birlana Life Adabi Saba Decorative Items Amadi Bag Loan ba Bag Saba Sidagi Panglakpa Senfamna Masagi Hidak Laizaba Amadi Imung Manungi Mateng Pangbada Natana Kana Laizadraba Orphan Home Singda Satuna Mateng Pangli Isona ko jumi amane hanu polai banina thongna leina ko jum mapanda mayam je saru hani anu du khalle ki moida yam mai handana wakhan do khala ningi puchen pinna le hening de na wakhan do amna chawthokna le hening ai ju matam da wakhan am nungai ram de ko ai ju sibna farabra hai wakhan khalame ba hauji de gi simbam je changi bodagi de ai adu wakhan do ko ri ai gi boi mayam ga timno phangaroidra ai ningba mayam je thungaroidra hai bi wakhan lai aina aduk ngamamna ai je to gadra ha bi thwai nungai to poi hojik di ai mayang miman na di sa pangam di ha base ai khalak rojiti aina tawi ba simbam je ai ngamaroidra ha bi wakhan adumaina ningba thungaroidra ha bi wakhan je lai panbayai Birlana Life Adabi Saba Decorative Items Amadi Bag Loan ba Bag Saba Sidagi Panglakpa Senfamna Masagi Hidak Laizaba Amadi Imung Manungi Mateng Pangbada Natana Kana Laizadraba Orphan Home Singda Satuna Mateng Pangli Ipatoko School of Culture Sanar Wangasi Lamfel Fataleba Ipatoko Art and Culture Complex da Lok Sabha ki MP Dr. Mainana Urep Ungtamkre Tharmadu Ipatoko ki President ke Gambir Susurya ke
MP mainana art and culture bu yokatuna lakliba ipa thokokna School of Culture asi sana ruthabak toromda ma ki maikai digi pangba mateng pangani haike Ipa thoko isi culture ki thabakta kogi indigenous games sports adai culture mayam sigi sum develop toro hona jawa group amane ko aduna masigi moina institute ma ko idoni mon asa taw jawa da ma sana se ko saga pagi ra hom bis la ai busu mayam nusi bi yaw jo den lak sabane ko masih tahu tahu di mayam le khabu ngai culture gi loina mak sidi loin develop taw yagani aduga judi University of Culture si leramina kemade affiliate tono hono rakani Lands Club Kansipur Gatrun Sindna Peace Poster Countries ama ngasi Kansipur leba SI School pangthokre Lands Club Kansipur Gatru gi Secretary Sirom Tombina Malem goina tangdu leitaba lehnana pangthok leba Peace Poster Countries ne hakhi International Peace and Social Advancement Kanglei Park Ipsana Rims Hospital gi Blood Bank ta Blood Donation Camp ama pangthokre camp da Ipsa gi volunteer kana ikatki Ipsa gi President Jaisendra Konthojamna ikathokpa haibasi khwaidi sawba kathokpa mani masina mi amagi punsibu kanbada sawna mateng pangani camp asi Manipur district khudi mutasu pangthokani haiki afaba wakal khallagadi mating leiba adugunlaba Manipur amu oigani haibigi wakalonda ekhoina hairiba mega free medical camp Manipur gi interior area singda koina chatuna pangtholi makhata na su Manipur gi district suna ikoi pangthokani Janus Kanglipa Students Association case ena blood donation camp amasu pangthoki kunaida kathoklaba e haibatim da pangthoki ba camp aduda case gi volunteer amadi mayru kana EPK case gi president and Chatana laklaba November tang kuntreta case gi pangthokadurba mapok kumlon asigi mangwinena ngase camp ase pangthokpani haike Hojik waliba health sothariba health amasung leiriba condition ase da akoi khunai si chakholapagi mami ase kya ta de maram aduna akoina maruina mairoi ama oina health sibu phana bhona bada akoina foundation de ga mari leinana chahi khuding November gi 23 asi I donate togduna lakpani khoi kanglepa asida akoi free donor haitare unpaid donor masi masing yam promote torga hengal aga akoi society da waliba E asibu pina bagi damak ne hawetam Manipur State Women's Development Corporation Limited Infal Sinduna Kana Legislative Madi Santok Lambi Laterba Nupi Singidamakta Tataru Pangtokadaba Tailoring Amadi Embroidery Gi Taratare Suba Bats Ki Vocational Training Program Mangasi Ya School Police Land Leba Vocational Training Center da Howdokre Howdokki Thorumda Manipur State Women's Corporation Limited Ki Chairperson S Saitabama Yauna Ate Official Singsuraki Chairperson Saitabama na Training asida saru yaribi singna tawa yauna saru aduna isagi sentolom bilehna bakona view haiki ka sang na ina karaktraba adagi magi percentage sudraba aduga loina na monda khangning ba khoning ba chang na tawdragadi akoi certificate pijaroi loina na metin pi bagi chance leite haiba wafam kharsi thamjaraga pudam amuna corporation bu tawa yauna tawbiu matangda tha taruk dani tha taruk se loira matangda Taruk amagisu amu hogadoribani aduna sida thawa yawa corporation gi sandokpi ba asumba mayama se mai pa hanabagi damakta training sina pangthok piu haiba wafam kharsi thamjarga punam ko amona khurumjari State asi nomadi child friendly oiba state ama soidana orakani haina Social Welfare Minister Nepsakib Gyana ngasi Manipur Commission for Protection of Child Rights ki tarelak subam bapu komen toromda haikre North AOC da leba commission ki office complex ta pangthok toromatu da commission ki chairperson M Binota Child Rights ki chairperson Sumiti Bala amadi Water Resources and Minor Irrigation ki secretary Jacinta Lazarus yauna miyo kyana suraki Nepsakib Gyana makatana haikibada matam gi thengnariba problem sing Manipur Commission for Protection of Child Rights na matam sana kangan biro commission asina pakalapa thabak singda punomakna mateng pangbigedabani haiki MCPCR na marik chumna masagi jurisdiction and amadi power manungda pass over directive instruction sing adu state agencies sing police department amadi schools private individuals sing na lingthina comply togdobani its recommendation must be honored as MCPCR is a statutory body.
खाओबो केंद्र की मनुंग से लेबा पुन्ना पोलिंग स्टेशन तरुकी कांग्रेस पार्टी की प्रेसिडेंट अमदी वाइस प्रेसिडेंट अमदी महिला की प्रेसिडेंट याउना थौपोबा मियोई तरा याउना कांग्रेस की मियोई सामरोम बीजेपी दे यौरपदा हराव टाइम नोपगी थोरम मंगसी खाओबो मंडल न सिंधुना मंडल के ऑफिस तपांग थोखरे थरमद बीजेपी मणिपुर प्रदेश की सेक्रेटरी एल तेज कुमार हानि वाइस प्रेसिडेंट टी.एस. जादुमनी याउना मियोई क्या नसुराकी टी.एस. जादुमनीना Chief Minister and Beno Lusingba Lenga Sibu Tazaba Tamduna Congress Tagi Tolaga parties that Yoropabu Nungai Fondoki State Secretary T.S. Kumarna Manipur Labour BJP Lenga Asina Prime Minister Narendra Modi na Miamgi Pirak Libas Kim Singbo Mapung Pana Miamda Yohan Ba Asi Hanman Hake Kim Singadu Sundagi Emile Kari Badu Kim Nagandam Praza Miamgi Haina Madhudaita Pong na Kutway and the Pong Nidian Base Handaki Narendra Modi Jina Sarkar Parakramatung Adugan Manipur Dasi Billion Jina Sarkar Parakramatung Luna Kamabo constituency Hana Mighty Organ Hosok Lipton Sanction Liban Basina Nasi Kamu Didamata Punak Pase Masi Ready Hadsa Kamjali Noramthong Laisram Lekai Deleba Lifeline Development Organization के आर्टिसन थांगजम अरुण कुमार दा Directorate of Handlooms and Textile ना Inspirations Prize for Handicraft पिरकपदा हराव टाइम ओपी थोरमों पांगथोखरे थोरमों दा organization के founder से functionary L Hentoingamba निंगथोगजा President S Prem Kumar Treasurer L Rani Balasu Suraki Hentoingambana हाउजिक चथरिबा मनी टैक्स मनुंगदा award असी थांगजम अरुण कुमार पिरकपने हाइके कनो के कोई साइड तगी कनो तौरगा माजे थान की बाहायता डिपार्टमेंट ना नुक्सी बिदे मखोगी इंसेंटिव अवार्ड आइना ngасagi सर्टिफिकेट अमगा ngасagi खोगी कनो अमगा चेक मना अमगा पिबिरक पदगी अखोन हराव मनगेदरा ngasi जे मागे दमकता अखोन ऑर्गेनाइजेशन सिने मापु ngасagi अखोगी ऑर्गेनाइजेशन सिदा माबु ओक्चाबोगी थरमने अमुक सोनाते में प्रेमतंग मनिसे This Durga Puja, celebrations and happiness will never end with amazing offers from Samsung. Buy a Samsung Galaxy smartphone and get a chance to win a Jeep Compass, Hyundai Eon car, Honda Dream Neo bike and lot more. Hurry, visit your nearest Samsung store today. TNC apply. Pinasia Coaching Center, the best and only trusted coaching center in Imphal. Pinasia Coaching Center gi oja sing na exam gi sem saba matamda support tawbiki amasung mateng yamna pangbiki. Exam tips, regular mock tests, suggestions amasung study materials sing yamna janaki. Class 10 thagadaba sing na makok thongba oina bagi damaktadi Pinasia sing na amata ngaraba coaching center ni. Miyamna center sida thajaba thambi. You choose not to choose. Become everything you can be. There's a spring in your step as you hop down the city. Living every nook, loving every corner. L Sweets and Savors ki ahaw atumna adong special occasion ki mathil ama oihanbiu. Nauna luhonggadawriba couple singi customized hazing pot ki package amadi wedding cakes phangbiragani. L Sweets and Savors ke Sampa Junction near Pongafam office opposite Sisipur parking. Jolip 100% natural syrup amasung capsule yu thakpadagi oirakpa awaba chaitheng hakjangi liver soklakpadagi kuchu sengaktaba haksang soktharakpa tumba chaba yaraktaba khong hamba nungaraktaba singbu phanba ngamba matangairaba upaidi Jolip syrup amasung capsule diabetes singi damakta Jolip capsule chabiu ब्रेक में तुंदा तरामुक सरी मखाता पॉक्सिंग मणिपुर की मपानदा में मैकई लेदुना अमदी थबक तौदुना लेबा निंगोल कयाना निंगोल चाखोबगी थोरमदा यावंगमनबा लाखलेबा नवेंबर टांग तरग नेपालदा इंडिया गेट की मनाक्ता लेरिबा दयानचंद स्टेडियम दा पांगथोनब सेम साखरे दिल्ली की निंगोल चाखोबा ऑर्गेनाइजिंग कमिटी ने सेंदुना पांगथोकदुबा मरिरक सुबा निंगोल चाखोबा से ख्वाइदगी सौबा निंगोल चाखोबा म ओइगदोरे ऑर्गेनाइजिंग कमिटी दा मियोय कयाना अंगमंगमबा पैसा nga amadi atai polam kya leptana mateng pangnarli hari Organizing Committee की माइकई दिगी अमदी दिल्ली लेबा मियोय क्या ना पांगथोकदुबा निंगोल चाखोबगी थोरमसी अफब खोंगथांगनि हाइना मागी मागी ओइबा मोड फोंदोनरले चाखोबसिदा कोगी मणिपुर की कम्युनिटी मैम से सिखन नतना कोगी दिल्ली से लेरिबा लोकल कम्युनिटी हाइतारे अखोइगा मोइगा फे इंटरेक्शन तोबगी तंजामा लोबा अखोइगी फिजे चक्चा फूड हैबिट लाइफस्टाइल कोगी चाखोबसिदा मोइदा को शोकेस तौना बखोना सिना कोगी लेरिबा मोइगा खोइगा हाना लेरंबा कोगी मिसअंडरस्टैंडिंग सम गेट खरा लेरिसे मसिना ब्रिज समो वरगा आइदी कोगी लेरिबा गेप तो समझन हन हाइतारे नमरोम नुवाइबा
हाइबदी ओ सुमाई तब मणिपुर की प्रोग्राम सिनब कांदा अखोई मसेन अखोइना खक्तंग सि सपोर्ट तौद्रगदि काना तौदोइनो हाइबगी मोइदा असुब फिल्म अखोइना फाहोल नंबर अदुगा मोइन हाइरपदुगा अखोइना तौरिजि याम मानाना थोंग मानाना समिनरपगी तंजा अमसु निंगोन चाकौबगी डोनेशन तौबजे डोनेशन तौब चटपसिदि अखोइना फंगजे 15 years mu sure अखोइ मैतै मसेन अखोइ पुनबगी प्लेटफॉर्म अमता लेते अदुबु निंगो चाकौबा सि ऑर्गेनाइजिंग कमिटी ना अखोइना सिनबा हौरकपदगी हौना ngasi phawbada asi ningol chakobagi platform si amata ngairaba platform ni sigumba asi akhoi mayam se punjal tardi akhoi yoba kaman noiba jaga am kha akhoi sartar dagi butam ni khangde draga akhoi leiba mayam sina haidi khaijin daga leibani khangde adu ma pot ma pham ma lingna ba hairiba pandam mayam si da yumpham moiraga ni asi akhoi na ningol chakoba si delhi da sinna ba akhoi khona jari se akhoi ki culture yam phajai habdo moina ju sum hajikani mi khuding mangna hair pa hore otherwise mamang da di like as noise dum non veg katang chabra digi yamna akhoi di yamna tungan na oina khanba ado akhoi we are also part of them akhoi ga moiga ji mana su yam lei habaje akhoi na akhoi gi ningol chakoba si moina mathang mathang sum yaw podagi sumba yamna improvement yam la em yang gaina su akhoi yam phajana regard to bi khangbi yam nungai साइकल थौदुना मणिपुर की डिस्ट्रिक्ट खुदिमुक्ता सेफ संगाई राइट फॉर चेंज हाइबा पाउजेल पुरगा साइकल थौरगा चटकदोरिबा लांगोल विलेज तगी जेकी फ्रिज साबम ngasi मणिपुर की निंगथौले सेम सना जावना सना कोनोंदगी लमथाखरे निंगथौले सेम सना जावना मणिपुर की तांगलब संगाई कनबगी दमक्ता नहा ओरिबा जेकीना मणिपुर मियामदा संगाई कनसी हाइबा पाउजेल पुबा साइकल की खोंसदमा सलिबासी मियामना पुकनिंग थौगतपियो हाइखे संगाई हाइबा एखोगी यामना तांगबा पृथ्वीदा नि सुद्रबा सुबा सा मखलसी एखोगी योखटपा अदुगा मसिबु अखोगी मागी करी हाइबा तारि मागी वैल्यू से खंगबा अदुगा संगाई फेस्टिवल तौबगी अखोगी पाउजेल से पुबगा लोइनाना संगाई की मरमदा चकदोरिबा अखोगी डिस्ट्रिक्ट मयाम से मसिगी पाउजेल पिरंबा लोइनाना डिस्ट्रिक्ट सिंगल लाइरिबा अखोगी खुंजा सिंग पुनमंगनासु महांगना लाकपा मतम हराव हरावना नुसीना मागु पुनिंग थगपिबा अखि माकीदगा अपील तौजरी जेकी फुरी साबमना मणिपुर संगाई फेस्टिवल पांथोकलिंगैदा संगाई हालगा सारमगी पाउ ताबदा नुंगाइतबा फावदगी मणिपुर की संगाईबु कन्नबगी वाखलोंदा मांगना साइकल खोंगसदा सि चटकदोरिबनि हाइखे adum sangai sep sangai gi thim jida right tawjagadam ne aina cover tawjagadoi je dum ayamba district loina maki kana tawjagadam ne adum chef awareness adum kana yam kana tawbum ne awareness tawjaram ne mamang su sangai festival tor em matam da sangai kanji haraga adum sangai chaba khoppa dudi torok pai cover yawa thinam di kitang nungai jade adui kana du adum pandam du kana to mayam na su mateng pangbiyo aina su kana tawjagena kana tawjabane si wakhalon adum kana toroga chachabane right मोइरांग सिटी ब्लॉक की मनुंग सेनबा बोरांगबी ग्राम पंचायत के अनिरक सुबा स्पेशल ग्राम सभा मिफम ngarang कुंबी केंद्र की मनुंग सेनबा पोम्बिखो कम्युनिटी हॉल दा पांगथोखरे थोरमदुदा बोरांगबी ग्राम पंचायत के प्रधान बिनो कुमारी उप प्रधान टीएस मनी अमदी लाइन डिपार्टमेंट की नॉमिनी असेम प्रियो कुमार यावना वार्ड मेंबर के नसरुआके असेम प्रियो कुमार ना ग्राम सभा हाइबसे मियाम गे पांबा थबक सिंग अदु थांगतुना खनबग लोइना थबोइना ओंथोननबा होननबगे सोबा मिफम मनी मसिदा मियाम गे पांबदु पुगतपियो हाइखे मोरांग केंद्र की मनुंग लेबा कोक्ता खुमन वार्ड नंबर 6 ता लेबा अराबिक कोचिंग सेंटर दा मोरांग केंद्र दा मिरेप ओइकेबा थोंगम शांतिना सोलर लैम्प अमदी मैरु सिंगदा बॉय कॉलम पेंशन सिंगबा पोलम क्या मटिंग पीखरे तरमदुदा मोरांग केंद्र प्रोग्रेसिव फ्रंट की सेक्रेटरी उत्तम कुमार यावना अतै थौबुबु क्या सुसोगकी तरंगा मरि लेना थोंगम शांतिना मैरु सिंग थेंगनरिबा अवाबा कया असि खरदंग ओरबसु कोननो पानमदा माकी माइकेदिगी अंगम मटिंग पांगमनि हाइके लोइसला पतंग सिंग मुरु पाउसिंग अमुकन पिजरे मणिपुर की सेल तुंगी फिबम फटबा मसुंग स्टेट के हाना लाकलम सेंफम क्या कथरपना बजट सेम राव क्या मयों नहीं है ना फाइनेंस मिनिस्टर वाई जॉय कुमार हाइक्रे मसुंग गोविंद मेसी की मतांग ना मरा लेबे जेनेम्स की डॉक्टर से राक पीयू है ना इम्फाल लंबी थिंगदुना खोंजन संसनक्रे बिकॉज भाव बुदे आईएसटी बिजबा मणिपुर पाव मतांग से मेक दाबे पुरम पम kana